La komintu sang mane sang baineku, parannu sita musule, lante pak nanungan dio nakaran na puang matua, umpama tanna pena, ulendui channel YouTube ya kabe bahasa Toraja. Kadan na puang lata basa sia latanan nulan atu ya te, la dia lalamai Galatia pasal apa angka karua saya lako 20. Apa dolo lata basa tu dio nakaran na puang mai komi tamas sambayang. Tontong bangkani turampo umbaka leki sia katuangki puang mati olo malabi mi mendadi sorongan kurean sumangaki belan na kamu mau tupuangki puang makuasa sia sa pala buda lako kami tanda tasik na tujuan na mintu pakaboro mi ki kure sumanga ki basai sia lakinan nung tujuan na kadami o puang pena masalo patudukan ni patuborona pabattakan ni pamatotokan ni pakinakan ni umpogawi lansangan na puang Yesus Kristus ki masambayang. Amin. Galatia pasal apa? Angka sangpulanan nakua. Mi powali moraka. Totemo tubelanna umpokada na tonganna lako kalemi. Kutole pa. Mi powali moraka totemo tubelanna umpokada na tonganna lako kalemi. Nadipakondi nakua sang mane sia sang baine tongan sulu kaborok lan puang Yesus Kristus mintu tahu na paralui nasang tu disanga mak sang mane mak sang baine apa inang nenek masuli bak tu masusah la unamparan itu sang mane bak tu sang baine tongan lan bahasa Indonesia sahabat ya tu sang mane bak tu sang baine tongan tontong maadioren batu pamaluangan penaanna sia umpa bengan kalena la umpokada katonganan sia kamaloloan dikua anna maelo tu katuanta ulendui surakna lako to Galatia nani Rasul Paulus umpekutananni tu kumua umbasia rasusinna kasiumpuranna si sola tomak tondok batu totorro inde to dio tondok Galatia lana tarima siapa raka tahu inde to mendadi misa siluna batu nakabiri moraka belana tontong bang umpokada katonganan tu Rasul Paulus ya to na atu ya to morok tu kapatonganan na kombongan dio Galatia belana sule lako agan katuan dolo tu si tongan na masay allo mo na tampe ya tu kasulian na kombongan Galatia lako agan katuan siya kapatonganan dolona na pomarusa penaan na siya tanga na Paulus inang manasa si patu la na pomarusa penaan na Paulus belan na ya tu kombongan Galatia lan at tulendu di saburan mo to mak patongan siya tomangka mo na pasalama puang matua na totemo te umboko yo mo puang matua ana memala lako deata sia untarima kapatonganan salah yaton na pakilalay Paulus tu kombongan na dio Galatia batu taun na puang dio Galatia manoka tu to Galatia untarima itu Paulus ya mo na pobannang to na mekutana tu Paulus tu kumua mi powali moraka belan na umpokada na katonganan silu kaborok lan puang Yesus Kristus ya ke Paulus umporina kombongan na puang dio Galatia belan na usanga kalena sang mane na to Galatia batu sang barak toto na to Galatia ya moto anatang tore tu Paulus pakilalay solanasang itu tau ya tomai apa misa tu paralu la tatandai kumua ya ke empat pesanan ki katonganan la si tingon ki agan tang natarima ondong pi anna buda tau kabiri ki misa pekutan aku mua ya ke tang natarima mi ki tau teme tau belanna mukun ki umpokada katonganan ba tu birisan ki umpa pesanan itu diona kameloan la tatampe morakato ba tu la takabiri duka raka tu tau ya tomai susi misa siulu tongan siama tontongan la tontong sakka sadia tu penanta tanga ta sia kadanta
La umpakilala ite mesiluta diona kameloan sia katonganan. Moyan na nenne ki tang natarima tau ya tomai. Ba tu nenne ki si tinguan kumua. Nakabiri ki nabe seki sia tang natarima ki buda tau. Belan na katonganan la tapogau. Tapi balitu yan nato kumua. Labirisan siari ki ka. Sia tak siara ka. Talang tampe itu katonganan. Ke tang natarima ki tau senga. Amin. Rampoin deto tu kadan nabu amatua ki pak pelambiran lako kita sola nasang. Tontong bang ki palaku bak tu ki peta ada kumua. Ta subscribe ite kadan nabu amatua. Tapa madiongan itu penanta. Ponno kasendean sia kaparanuan. Umpak bagian di lako sang baine. Sang maneta. Ana sabuda-budan na temay tau rampo. Umpatongan ni memala sia menomba lako puang matua lan puang Yesu. Kurre sumanga puang urinding palaki. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.